Muzej je zapravo u svom prvobitnom obliku formiran kao spomen soba 1969. godine. Tada je istovremeno uređeno i spomen obeležje ispred bivšeg koncentracionog logora Banjica, to je sada Vojna akademija, koju je radio Nikola Kolja Milunović, i uređena je staza smrti, to je bio put kojim su odvođeni zatvorenici na streljanje. Početkom 80. godina dolazi do proširivanja prostora muzeja. Tad je uređen novi idejni projekat po ideji arhitekta Slobodana Nikolića. Sam muzej danas ima dve celine. U jednom delu se nalazi stalna postavka koju čine različite vrste predmeta, a druga celina zapravo predstavlja memorijalnu sobu, odnosno rekonstrukciju izgleda jedne tipične zatvoreničke sobe.